Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Karen, alagtugtugtog. Gaman da, ilokatan. Mabidlang Rodel. Nangig ko manong naming na ilukat tiri daw, kan nangig ko pa'y, tiba nagsarita. Di karen kenti sa nga ili, kit nakigtutak, idi malasin ko ti timek ni Amanda. Hang namin nga simrek ni Rodel, nga di naman din pakamo no apay. Iso nga, babae ni tiya, Rusyo mo yun ha, nakitak ti address na. Iso kang bayan. Ada ka di, kaya na napasama kang kuwana. Abing sa nga si Brett. Ko ma'am, madbanit bagbagina. Iso nga sa nga si Brett. Sino ka? Siya ti asawa na. Asawa na ka? Ti amok single ni Rodel. Saan ma'am? Nag-asawa kami. Dito anak niyo, ni Lily. Hi, anak. Say hi, hello. Good morning. Kaniya, ma'am. Good morning, ma'am. Mabaling ka din nga makasarita. Rodel, ni Ma'am Amanda, ti boss mo. Sumur kayo, ma'am. Kaya nagtugaw kayo. Hindi mo masaday ka, Madam Naomi. Madlaw kulot ha. Ti panagliday. Ti rupa ni Amanda. Rodel. Hindi basaik ti resume ngayon sabit mo kanya. Single, tinaikabil. Iti status mo. When ma'am, gabatasang kampanya nagkasar. Kani Karen. Your ono kami nga ron. Pero Del, ada ka din nalimot ng relasyon niyo kani ma'am? Karen, din gamit pa nagpagpakaasik kan ko na. Madam, Amanda, ito tanah mo among nga dasawak. Sa dinanak ko man, nagikatak matan si trabaho. Tinggay ng ikan, ket may salay nga paset ti pagkasaritaan ni Rodel, iti probinsya, ti Cagayan. Nga dahil ti pagkasaritaan na papagayam ket umuna, ngayon ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter. Uwan tama. Panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Agosto. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tingalagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Iti balang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II apangabakan nyo kada gini ang kakadakkel a premyo. Gabuta in cooperation with Letson Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo sa cellphone number 808-673-5595.
808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii, owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Okay, iti pagkasalitaan ni Rodel, iti probinsya ti Cagayan, ket pinauluan tayo iti single. Ada ka di madaman nga agbibuya kanya kita, paki-share, nasang kayo pa nag-follow iti page ni paring Ray Fiesta Sentenced Award. Paki-follow. Ket no iti YouTube channel tingkay pakanggan dito nga video papagayam mi. Iti paki-share ken paki-like ken ag-subscribe kayo kumano saan kayo pinakapag-subscribe iti YouTube channel ni parang Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award. Okay ba? Ni manong yu anemi nato Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalabas, tinak iba sa itakot paset ti pagkasalitaan ni Rodel, tate patikim, pasimsim. Napimitas tumit lang ngayon kay Buyaen, into no Aldao, 12:30 aging gana iti alas 2, iti Malem, Lunes aging gana iti Sabado, iti DCJC Action Radio, DCJC Action Radio Lawag. Okay ba? Okay. Ket siyempre, i-share yun na ito yung programa tayo kasi itira namin ito kat madama ak nag-i-session. Yan, okay. Tarararan. Sinatoy. Ay, nabalayan Marley Pambit Balasteros. Thank you, abalayan. Ita, in-share ko nga kami. Nagbuya ka nabalayan. Ha? Ito na ituloy nga ibasa na ito pagkasalitaan ni Rodel, iti probinsya ti Cagayan. Pinauluan ito iti single. Ayan. Apay ngamin no. Fill up ang resume, wano ba yun dahita, no, apply ka trabaho, no, saan ka pa nagkasar, kinibakit mo, siyempre, no, hanggang pa nagkasar, single, di ba? Single kabilitan. At ito yung ni Perlita Aglipe Matias, good morning, Perlita. Ni Noraline Perdido Tamalay, good morning, Noraline. Yan kasama tanda dumapay nga matabang bibuya kanya kita with heart, Thank you. Awin nagbuyak ka na diyay liwliwa. Tikwa? Ito taga host taga Balasteros, iti Rabii. Sikan sa manager na idya, pero litaya. Dada na laga na tayo, taga Balasteros kagayan. Nagbuyak ito live na. Para kalagit iti OFW. Pire-request ko patukar man dati misteryo nga ayat ko nakit pinatukar na. Thank you. Okay. Ituloy tayo nga ro din, papagayam, nga ibansa. Ay, ampay. Denggan na ito'y panagyaman ken panangawis kada kayo. Dito'y 7 grand finalists tayo at the 7 grand finalists tayo. Ito na, pakinggan natin. 7 grand finalists. The Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo, iti Badok, Ilocos Norte, nga magdamag nanad sa Jai, Honolulu, Hawaii. Denggen tayo, ti panagyaman ken awis ni paring Boy. Agyaman kami unay, manong Nemi, tati pagkasaritaan, tibiyag mi ken ni Delia, nga asawa. Tinangabak, nagragsa kami nga agasawa kastamiten dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan adi mi idapud nung anak ngem inted mi ti aya kadakwada. Anakarukarupay ngem pudno anak-anak. Ket apo amin nga dumdongek ken nagbuybuya. Maawis kayo amin. Ngagsurat met iti lagip iti napalabas tapno papadasan nyo met iti
mangabak. Ayan, ni parang boy. So, di pakasalitaan na. Kaya so, seven grand finalists. Kapag itilibudan nga sanda nga pudno nga anak. Dagiti adu nga tinultulungan da. Ayan, nakarkaro pa yung pudno nga naganak. Ti panangipahida nga suporta. Ken ayat kadakwada na suruk nga sa ngapulong Jack Mariro 14 15 dagiti nagbaling nga anak da nga nagbaligi da amin nga nakapagtulpos kat napintas ti biyagda 15 basta 15. Ayan, okay. At congratulations paring boy. No dang kayo tinapintas nga istorya kabsat maawis kayo ngagsurat tapos hindi kasta kat may basa kat mga bakay rakka dagiti premyo. Malagsa dito weekly and monthly prizes. Umawa agur-oreng grand prizes. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kaya may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kaya when gayam, kaya't may ipakamo nga mabalin yun tag-apply agas the presenter in behalf of Ray Piasta kasat kasta in kay mabuy-buy di nga the presenter kaya to sa one presenter in behalf kini Ray iso iti mangyawat kadagiti premyo no the awarding ceremony no at December 16 nga birthday ni Ray ket masabol met nga napintas ng istoryana qualification tagbalin nga di presenter in behalf of Ray Piesta kasapul met nga at napakasalitaan nga success story tilikudan ti rigat ket nag-success sino ti di presenter tayo ngayon mununan ni Jessica Adra nagbaling nga presenter tayo last year ayan di 2024 ayan Jessica Adra Idra di ket ako inagiyan kinilulang na adumat nga rigat nagpasaran aging kang nag-self-supporting, nagkanta dito ni Nemer Studio tapos nakapag-graduar. Nag-graduar iti kurso na, education. Nag-graduar mo namin dito singers tayo dito kita Daludal Trio. Kaya nag-graduar dami. Okay, ni Clarence, ni Regine, kay ni Jessica. Okay. Iri last year, ket ni para ang first name na idin, Pagaragan. Dito Bado, Ilocos Norte. Apo ko ni parang amante Pagaragan. Timat sa nagbaling success story na kita itilikudan nga marigrikat da nga irresponsibility amana nga nagabroad ti inana ket tinulungan na ti bagin na itilikudan ti aming nga rikat ket nakapagturbos. Ag trabaho ita ni Lerma Pagaragan. Isot presenter ti last year. Dita I miss you di Cormao. Base di Cormao. Agbasbas trabaho ti MSU. Education med lang ti kurso na. So nga awisan na kayo ti siya sino man ti mayat nga agbaling na the presenter in behalf of Ray Piasta at the plaqueo at the gift prize you. Ayan. Ag-presenter ka lang mabalinta ko kundakan siya sir kahit ko to sumrik nga kas ag-apply the presenter no kunayo. Yan masapul ang adake to dito adake dito Pilipinas adake dito umay kayo to into no awarding ceremony kabot ta kay nga rote presenter in behalf kan ni Ray Fiesta. Okay? Okay ba? Okay ko na yun. Okay. Kasi na kita na inayon pa yung bibuya. Dato yung nabalayan Merly Pambit Ballesteros ni Lowellyn Tangunan. O Lowell, kung naman hanggang Lowell, kat babait Lowell. Lowell Tangunan, di taon ng Hawaii, kan kanahin ka nagdingdingay, kabibuya. Stamatan ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., the uncle ni Paring Ray. Balayan Merly Pambit Ballesteros, thank you for watching Perlita, kaya na dumapay, Norelin Perdido Tamalay, ampay na yun, nahin nyo. Sige, yan. Iintay ka rin ituloy, dito yung pakasalitaan ni Rodel, iti probinsya, ti Cagayan, nga napuluan iti single. Marigrikat kam lang, manong naming, dito di ka po na high school graduate aklaeng.
Simsempre kak ti construction, nemi, ganapanak pa'y agkalkalap, gabuta sidag kami iti baybay, napanak igapgapas, gabuta ti lao, dahil nga paset ti lugar mi ket kataltalunan. Aginggang hindi nakasurusuro ako nga nag-drive. Nadan lisensyak, nagpaspasada ak iti jeep, agingga nagpasada ak ti tricycle. Hindi ba nagpasada ak ti tricycle manong nemi dito kung nga namaam mo ni Karen. Na sales lady, iti tiyandaan, iti ilimi manong nemi. Nagaramak, kahit iti sumpatan na, kasta ori taragsak ko man. Nadan di kadigondaway nga makalipat kami kani Karen. Ayabak dito'y balay, no kasta nga bakasyon na manong nemi, uno saan, kat mapangkawi iti igid ti baybay. Iti na iputputong nga paset ti baybay, kat dito'y kami nga agin na yan. No kasta nga agkakda kiti bibig na manong nemi, nakapapahod sa ko ipababa, aging ka iti barukong na manong nemi, kat kasta ona iti asog ka na rin ni Karen na. Rodel. Amang ano baybay anak to, nasikwa anak. Saan ka to baybayan, Karen? Gabuti patpatig ka. Ibatpatig ka, unay. Rodel. Ngam no, ang asawa ta, sales lady kan tricycle driver, anong tungat at ipagtungpalan ti pamilya ta. Baka mo na po Diyos, nga? Ang namnamata, tulong ni Apo Diyos, babanti pa nagtinulong ta ng pamilya tanton. Nagbibinatid ta. Kata, Karen, Rodel, Kasta ko niti pa nagpapasmi, no kasta nag-date kami kini Karen, manong naming gabata ited na nga ited, awan pulos pa nagked na, gibin na gibin. Manong naming kasta ko na iti pa nakaitayot-tayot mi tiratsak. Malipatan mi ti kinakurapay, no kasta ngagkanaig kami. Malipatan mi no anyaman ti problema mi, manong naming no kasta ngagpapas kami tiratsak. Rodel, mapanak manin. Rodel. Naging gadim tengen manong nami. Iti kiya, pasamak. Ngayon sangpet kon ni Karen. Gaputad na nagpitpitik iti saklot. Nito kayo sa bandera. Rodel. Tatang, ni Karen, amamuyo ten. Ada na po ko iti saklot na. Ay, mas kabalasan ko. Tatang. So, magnangit ako nito si Don Rodel. Agad masabol mo lang nga pakaaman niya. Hindi kita nagadnakan ka. Kapno saan nga ba dalagan? Ngayon tatang, nahanang plano mingor nga kalbasan ti makalawas, income to nagpakawan ka nakwada. Kasta nga rin tinabasamak manong nemi, ket nagtutulag kami ngagden na kampaylaeng nga gurnong sa kapno agkasar. Intuloy pa laeng met manong nemi ni Karen iti nagtrabaho aging nga nagbakasyonen iti ta adan 7 nga bulan ti saglot. Ilinta sa siyak manong nemi intuloy kumet tinagpasada iti tricycle aging nga impasngayen ni Karen ni Lily. Aradan tinagsakmit adan ti anak mi. Nagyamyamang kami ginabot Diyos na nakalasat dagiti na. Nasanga narigatan ni Karen nga nang ipasngay kinilili. Mayin ti katugangak nga babae, ti mulong nga nang dalagan, kini Lili, manong nemi, ket saan nga nagsusubli pa iti asawa kiti trabaho na. Tapos ni kasta, ket maasikaso na nga imbagda anak mi. Agbatid ang agina, dito'y balay, nga kadwada tatatang kininanang, ket mapanag agpasada, ti makadakis manong. Na aksidente hak. Nasabgud manong nemi ti minibus kapang pasahero ti tricycle nga ipaspasada ket naipurwak kami iti kataltalunan. Imbag manong nemi ta naragregak iti motor ket nagdisuak iti kabatuan ket nadundunor ngem ti tricycle ket naibawot-bawot iti puon dagiti nyug gabot talagang pigsa. Nalabsan na ti may sa kinilang na talon nga kaging nakadanon kadigiti kanyukan.
Basta mo na iti pa nagdandanan ti asawa ket kunak ken kuha na karen akong pagtanagam. Gabata si bibiyagak. Sunalaing ta. Awan nagbalbalihan ti motor ken ti sidecar. Kuha ni Tata Tomas. Tumulong ka kano. Nga mang pasubli ti balor ti tricycle. Pangalak ko mga ron. Pinawan ti may tulong na. Ito pa naki-hospital mo. Amo ka di ka nakita ti marka ti minibus. Saan eh? Ti kuha na? Plate na? Plate number na? Kaya da konsensya na akit. Sumuko. Kalbasan na. Tumulong. Tapos hindi kasi saan tayo magdaro. Ngayon saan nga si Muksuko saan nga nagpakpakamo ti driver kiti aking kuko ti minibus. Awang mo tinagbaling nga saksi manong taon tinakakita kada kami. Bueno, saan siguro nakakita kami tidak kaya ti madisturbo ng saksi. Manong nemi, kahit ko ti agsubli di ang pasada tricycle nga awan ti mayaten nga mang papasada tricycle. Eh, madisgrasya ka perdi mo ti tricycle. Naging ka may nga kasinsin ko nga maestro, manong nemi, tinangipid kanyak ti may nga flyer. So, ang kasabulan ti delivery man. Dito kit pagaramidan ken paglakwan iti delicacies. Sa bibingka, tupig, suman, ganda dumupay. Halamon, tayong gag-apply. Ngayon masapul mo gag-submit ka ti resume mo. Yaramitan ak mga road kasin, ti application letter. Sige, dito taking ko ni Amanda Puentes. Nagpintas tanagan na, napintas pa dito na, dito picture na ni. Napintas ka ng person na ito nga manager Siyempre, ang asawa na. Single pa lang dito. Okay, pila po man dito resume. Ano yung pangkong ron? Status ko. Abay, nagkasara kayong kanikarin? Hampay. Did single. Hindi na pa nag-apply, manong nemi ni Leti, tinang iturungan ta kanya. Siya assistant ni manager. Siguro ka. Mabit lang. Ada message ni ma'am. No ad applikanten, iba mo dito yung pisina. Alain ka kano sadya. Nervyos agsama Pag nervyos ko ano namin tugali ni boss, ni manager. Suplada. Stricto. Kasi lakang kanayon nga matatngan. Ano? Kasi lakang kanayon nga agregla. Diba, no? Da kami nga babae, no? Agregla kami, napungtot kami. Maong problema. Gabata, dito lang kas kala apply nga manager, nga delivery man. Sabi kas tangan tilangan. Nagpurma ka. So, timbaga ti kasinsing ko Into mapang kang apply. Pagwapo ka mat kunana, di pagwapo guwapo ka nga agpaisuro din. Suplada ko na. Ada asawa nan. Datangarod. Kapo na nuwapin nga sampay makaasawa ka po na ito suplada. Baka broken hearted. So kasi nakabutunan, bigit lalaki. No makakita, gwapo. Imbes ko mga agras gamsaan. Ala, baka pagtripan na. Ala, kita sumakay ka tulatan. Nag-text mo rin. Lady, bawa mo dito yung ada aplikanten. Sige nga kaka. Nagtugtugak, manong nemi. Kamin, inlokat ko. Nagpintas. Ura lang sa gawisi, tiriknak, manong nemi nakakita tilangan. Amanda Puentes, kasla Amalia Puentes. Kamin, kirikip mo, yung sa mong ilala. Tapi ko mga ilak ko, naku nagtinakim ko. Inyawat ko mismo keng kuha at application letter ko, keng resume, manong nemi, kit siyempre, sinagay sana. Okay na, mga rugi ka. Ngayon mapikas langan, nagkagwapo ka. Thank you, ma'am. Okay. Narugyamon. Okay? Isuro na ka ni Leti. Medyo suktam na tabado. Tapuro makalaw na
At then dukot mo pagsukatan. Anda ma'am, sige. Ay, di uniforme. Ibagam lang di size mo, kaniya lady, magta di uniforme. Kasuot na uniforme ti dati nga delivery man. Hampay nosar, siyempre. Di delivery man nga dati akin di kukuha na nga t-shirt akin di nyawid na. Di uniforme na ti kahit ko sa web. Sige nga ma'am, welcome. Lalay nga ma. Well ma'am, ang sabol nga napindas ti panang entertain mo kada kiti customers. Naglagay ba customers are always right. Okay? When ma'am, tapos lasan nga may iti alin tatapok ti pakabuklan ni Amanda. Nangaro na kit medyo narasay ti arwatan na marunay kit agminar ti barukong na. Ni apay, hindi natin nga marikrik na. O, kumusta? Hamat gaya mo sa plada? Naisip, kabimpindas. Napatangam ati aldaw na. Siguro kapot agwapo ka. Di ba nang makakita gwapo at masuron? Broken hearted, di ba? Ada di boyfriend nang imtya ka mo no, at tapasama. Manipod mo din, kasi lahat na nagbaling nga man-hater. Erugya ka nun. Nitikas na nga langam. Ay, ada pagsukatak. Kaya nagkanak tinuporme. Ay, wag kayo. Ang size mo? Large. Ang XL. Nagtakil daw game. Hindi kita, hindi padasam ti XL. Nato na XL. Sige, nga rin nagsukatak. Uy, siyang nga dito pagsukat naman. Nakamatmatyo ka, nakapwapulo. Pati siya. Asawa ko, may lapak bagin ka. Hindi ka awit. Okay. Kasi taramida ma, digito-digiti listahan. Digito-digiti ikwa. Kabisado mo dito nga lugar? Kabisado ka tawa. Sumsumbre ka dito nga paspasada. Good. Okay. Digito dagnagan, digito order da. Ti delivery manditoy. So tagkarga, ngagikarga, so pwede tagitasaag, ngagitid. Sulom, awan assistant mo. O, manugayam ni sweldo. Kaya dinamag mo kumakin ni mama. Sige, Roden, nakon. Sana ka narigatan manunami kita before lunch at dakon. O, nalpasan. Nalpasan na rin ka. Gusta. Mabisina kon. At dapat naka-restaurant dito nga ako negosyo. Jay, palista ka lang sa direksyon. Gor ka. The message ni ma'am. No, nakasangpet ni Rodel, iba mo dito yung pisina. Uy, kano yung pisina? Mabisina ka. Ika pa lang ako muna. Ito sumula akong manong nemi. Okay ba? Kami lang marigatan? Saan, ma'am? Amanda, tinagan ko. Amanda? Awagan naklatan ti Amanda. Mabiglayan nga. Tatumawag sa jay restaurant. Mabilang. Hello, mangi-deliver ka man ti good for two dito pisina. Good for two, ha? Nagit special. Okay. Itan, ha? Itan. Agkasawang tama nga dito, eh. Imbas ka mapunta di restaurant. Dati-dati ka nga raramidem, nga makalanglang mo, nagit empleyado, ma'am. Amanda. Si kailangan makasawang kastoy. Amom, suplada ak, stricto ak. Diyan mo tumisam. Ngayon gabukin ka. Amok man ang tumisam, Rodel. Agalang lang tangamangan, ha? Sige. Paayap ka nila ito, eh. Nung kaspagaligan tated na. Sana ka napaidam. Dadat adda tinakam kumano. Saan ko nga pinanunot nga no makirasyon nak edida ito nga babae kada na mapasamak kada kami ori sampay hanggang pa nga nagkasargi ni Karen manong name kita pananglipo. Nagkalanglang kam nga nangan kalpasan na kuna na adda banyo adda pa nakabanyo to pisina na nakabasi dagdigos. Okay? Katsi ka di kagdigos.
Dramatic. Okay lang. Napanglo kami lata. Iti rumuar manong nami nakabatrob. Iti sangwanak manong nami rinagrig na ti batrob. Ma'am, Amanda. Amanda, nakalakmad lang diri daw. Kailak. Nagtungpaalak man. Kaya umats kiti sumre ka, di agtugtog. Ayatan na. Parang sa akin na, Rodel. Agasam ti sugat ti puso. Agyaman na tadibdan ka. Sikat ka ragnak na may kadwa nga yan. O Rodel, iso na mismo din ang ikat ti t-shirt ko, manong name siya kung iti nang iyalisto ka ng ikat ti pantalong ko, aging ka na, oh, Rodel. Di makita na ti kargadak manong name nagparintuming kit insubo na, oh, Amanda. Rodel, nagdakkel. Kaya't ko unay, Rodel. At ba nakasupa, manong name iti opisina nakit dito nga sinakroy ko ngayon pa iti supa. Kalbasan na dinigos ko karagin kakabarang agit na dumaduma pa sa tibagina manong name iti barokong oh, Rodel. Yung pababakpay manong name kat siyempre naduktalak nga dito ay manong name kat saan nga virgin mayat matap no. Sana ka marigatan, naging gang namin pinsan nga nagmay sa diba? Oh, Rodel, oh! Pinaragsak ko, nagragsak ng mga duwa, tanay tayo kami kini Amanda, naglapsat ng babae, nakaimas manunay. Kas kaimas, titagilako na nga bibingka manunay mi. Nang rona iti kanek ti bibingka na. Nga dito iti astaon ni panagasog na ako na. Oh, dita, nagmayat Rodel. Oh, Rodel, anak man eh. Masansan natin manon na imi ayabat na kapay di balay da. Ngem, mangrugiak maten manon na imi mangsidsidiran nakti konsensya. At dito'y nagkaharang na nakapudpudno manon na imi at daak manang lipoten keng kuwana. So, di ba yung nga bigat manon na imi sana kasimre. Nasadeta di ka po na no apay nga tinuntunak ni Amanda kit dito'y naluktalan ng adan ni Karen kanti anak mi. Rodel, hindi makita ti resume mo. Nakita single ka. Nga dito di ka po no apay nga inted ko ken ka ti amin ko. Dating iti Amanda. Nimawanan pagisukatakpay kini Karen kanti anak mi. Uri no bayadang ka Karen. At ay wamlan. Itid mo lang ni Rodel kanyak. Ma'am, saan nga magkatadan ti panakayat ko? Ngam depende kini Rodel. No kay kayat nakangam ti siyak. Ngam iti kami nga gina. Madam, adun pa ti lalaki nga para ken ka. Nasaan ka para kanyak? Nasaan ka para kanyak? Jak tubulos panawan ken baybayan di kinagina. Ay, anak, tigay na po nung iti asawam. Nakagasgasat ka, Karen. Nakagasgasat ka. Ituloy mo lang tagtrabaho kanyak. Nga mawanan ti mapasamak. Kwen, saan ka nga sulisugan? Gabuti ka na siya at ni Ma'am Amanda manunemi inala na pa yan ti asawak na kasimpliyada iti negosyo na. Yung nga nakasarag matlayang ti lalaki nga para kang kuwana ket ni agmigrate dan sa di Amerika. Ikasanang nga ti negosyo, ma'am. Da kayong nag-asawa, timang manage. Irikalok ka na kayo dito nga negosyo. Nagyaman kami, ma'am. Nagyaman kami. Kaya mo kasan yung baybayan. Tara-tara nyo na siya at nagiti empleyado. Kastamatan na saan yung baybayan nagiti customers. Tapos na nikasta, tultuloy na progreso at yung negosyo. Yaman kami, Amanda.
agyaman kami. Iso nga ti agdama manong name da kami ti manage ka aking kukapay ken. Tinegosyo ngayon sanggot kada kami ni Amanda. Pasarimit umay agbakasyon kaduanan ti asawa na ken ti anak da ta naanakan na iti duwa. Sayang na bala na pututan. Kung ako tinagam ko iti. Nanayonan ti anak mi manong name ket nagbalid nga upat. Ket nakananama tinaranya ka masakbayan da sipod nga rod ta napintas detoy negosyo mi in regalo ni Amanda kada kami nga gasawa iti panagbalim nga inapudno. Manong nami dito nga ti pagkasalita. Kay thank you tilaing mo nga nangurnos ken nang imasa ket sabay ko ma dadamad na ibatik nga andal liluwaken pagsarapingan ti bihag. Tuwing nga tagyaman nga paghayam mo, Rodel, iti kagayan. Thank you, Rodel. Thank you mat karagiti nagbuya ket ulitek da kayo nga nagbuya dublian yung mutlaing nga buya ninto naldaw tanapin pinas iti at aridog ti panakay portray dato nga pagkasalita ni Rodel 12:30 hanggang alas 2 si program mga lagit tinapalabas kaya iti Action Radio DCJ Silawag page. Thank you kadagiti nagbuya kas ni Erlinda Pante Rosete ni John Jacob Bagawisan kay ni John kay sino pa ni Erlinda Estabilio ni Matda Yolanda Kalumpit Mila Milyare nagraw mateng kini parang boy nangig mo tay kwam tay boses mon tay plugging mo Rogelio Boy Baldonado ken ni Delia ni Feb Ragacus Bacani Josephine Stango kaya kasama tayo ken ni Akay tarararan na dumapa nga nagbuya salamat Norelin Perdido Tamalay dublyan mga rod kumpad ribo ko nagkakaya dubleta at hanggang gamto di aldaw into aldaw lagip tinapalabas kung magabot ka request mo. Okay, dagad naman dato'y panagyaman ken awis dato'y 7 grand finalist tayo. 7 grand finalists ti Reynaldo Rey Fiesta Centencio Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo, iti Badok, Ilocos Norte, nga magdamag nanad sa Jai, Honolulu, Hawaii. Denggen tayo, ti panagyaman ken awis ni paring Boy. Agyaman kami unay, manong nemi, tati pagkasalitaan, tibiyag mi ken ni Delia nga asawa. Tinangabak, nagragsa kami nga agasawa kastamiten, dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan adi mi ida pudnong anak ngem inted mi kaya kadakwada anak karupay ngem pudno anak ket apo amin nga dumdongek kaya nagbuy-buya maawis kayo amin ngagsurat met iti lagip iti napalabas tapno papadasan nyo met iti mga bag. Yan, awisan na kayo ni paring Boy. Baka kulayot sa mamat interview mo. Ori anda kiti amrod mabalin tayo ti mabalin kang interview niya. Okay. Aldawan. Thank you. Iti panagtudunat na libre kam ti si Bog. Sapsat aligimula tayo. At nung muna kita nagpamanila ni Mami. Mapanda nagkakabsat sa Iloilo. Iti Makalawas. Ayan. Bali, pituda nga nabati. Nagkakabsat. Pituda nga nabati. Ani Christine Laguardia from Australia nagbakasyon. Itat kukuyog da nga inam nga kamsat na papansa dya Iloilo. Mapandadanunan sa dya ti may isang nga kamsat da. Out of 15 nga kamsat, 7 dagiti nabati. Bale, ni Manang Sita, nagkasadar kang kiti Sita. Ni Sita, nagsasaro na gito ni Sita, Merlin, Christine, Pakay, ken Mati. Anak ka. Ni Sami, so da Iloilo, may bayaw Sami, ni Ipagsita, ni Mami, ni Christine, ni Pakay, ken ni Mati, ni Marites. Ken at duwang pimusayan sa DJ Maykwa. Ni Manong Rizal, ni Bayaw Rizal, inaunan da nga nabatbati. Malagkat together, dagat pakaangayan nasa dya Iloilo. Apo? Handa ba't intugot dagit asawa da?
Okay, aldawan ket siyempre inak labiit ag breakfast sakto ag subli para itidir manong nemi pataanan na.